tunataka kuambia tafadhali, muende mupige kura. Mnapigia kura kwa Raila Amolo Odinga, mnapigia kura kwa ODM, na mnapigia kura kwa Steven ambaye amejitokeza. Wajua kujitokeza kuwa unataka kiti ya kulinda watu si rahisi. Amejitokeza, anaenda door to door, anawauliza kura. Ametuambia njooni munisaidie leo tuulize kura pamoja. Ndio maana tumefika hapa. Tunataka kuambia tarehe 27 tafadhali mutembee, muende. Tunasema munaenda hivi, munasema ODM, ODM, Obiero, Steven, ODM, baba, kura, chukua, weka, kura ya ODM. ODM, tuko tayari? ODM, mko tayari? Nionyeshe mikono juu wale ambao wako tayari. Asanteni sana, Mungu awabariki.